Rokumio njokie ngatho kuri DCC witu uri ukoretwo ari hamwe na ithui kuma riria undu uyu wahanikire. Mwathani Ngai arokumio nigwenda kuga ni thengio kurio ni tondu oguo matunyitana. Njokie ngatho kuri Crutches aria makoretwo mari hamwe na ithui magitumiriria kuma riria maundu maya mahanikire. Nigwenda family itu irugame haria muri, rugamani hanini. Rugamani family ya Grace Waithira na Eunice, rugamani hanini. Eyo neo family itu, Ngai witu aromurathima ikarani thi. Okay, waziri he kaundu nguriganiirwo. Ithuĩ twina mwana wa special unit na niwe watigwo kuria gwitu na no ngwihoe ni tukuonana twaranirie horo ucio na ni njui ni gututaithiriria haria tukwenda guteithio. Ngai aromurathima. Tumuhurire nuhi. Thengio muno. Ndenda gwita family ya Mairi, a quick one. Karibu. Dakika moja tumpigie makofi tafadhali. Thank you so much. House of Clergy, Honorable Aris, Senator, Area Senator, MPs, MCA, and all protocol observed. Na watu wote hamjambo. Kwa majina yangu naitwa Jesse Kiemo Waweru. Catherine Jambi ni mtoto wetu, alikuwa ameolewa kwetu kutoka Maire. Na kwanza tunashukuru sana serikali kwa kutushikilia, marafiki na watu wote ambao wamehusika na jambo hili. Tunasema Mungu awabariki sana na awatende mema. Vote of thanks to our president sababu ya kutushikilia kwa kila jambo, na watu ambao wamekuja kutuitika tunasema wabarikiwe sana. Nataka kuintroduce familia yetu. Kwanza nianze na bwana ya Catherine, asimame. Huyo ndiye bwana ya Catherine. Na pia watoto, nataka watoto wa Catherine wasimame. Hao ndio watoto wa Catherine, watoto wanne wameachwa na mama yao wakiwa wadogo namna hiyo, lakini tunaomba Mungu atakuwa pamoja nasi. Pia naomba familia yote ya Waweru na Kiemos, familia ya Gunga, tusimame zote. Familia ya Kiemo, Waweru, zote tusimame. Hiyo ndio familia yetu, na pia tunaomba mtushikilie kwa maombi na Mungu atawabariki. Asanteni sana. Tumuhurire ruhi wega. Nigumenyithitio family ya Naivasha ndihota gukinya. Ni kuri mundu ine wa Naivasha, family ya Chembet Naivasha, from Naivasha. Kwi mundu pleasant ndikakorwo ndamutigirira. Nimekunjirite ntukwaritie matigukorwo makihota guka. Oguo ni tukumenya uria tukuonana muthenya wa gatatu hamwe nao. Ngirikia tu our bishops no kaundu kanini tondu riria turona waziri haha twina thirikari na ni muwe wega inyuĩ ta atungatĩri na committee iria tukoretwo twinayo. Mũrigo ũrĩa family ici ciatigirwo makĩria ciana iria mũrona haha, muone mũrigo ũcio. Ũguo mũnjĩtĩkĩrie na gĩtĩo to address waziri witũ tondu we thirikari gũkũ, tondu kwĩna ciana ciatigwo ciadigwa. Ũguo waziri, our able waziri, support ile yothe ĩngĩonekana through the national governments kũrĩ andũ aya no tũgũtũme na no tũkwĩhoe na gĩtĩo kĩnene. Wĩ maitũ witũ nĩ tũkwendete. Andũ aya support iyo yothe no tũkũ request present their grievances to the national government, tuone ni mateithika.
last one na nĩngwenda gũkria ea na njokerie andũ a mũrona haha na kamera the fourth estate wĩra ũrĩa marutĩte no nĩngwenda ũmũthĩ mũrecord in this one ti andũ 16 makuĩte kindly mũtwĩkĩre bĩbeo they are 14 na ciana 2 ũmwe Eranet hospital no ciengie PGH and they are kings so nĩ masurvive mũtino ũcio na nĩ gũkoretwo kwĩna kĩũndũ gĩtarĩ kĩega ngari ĩyo nĩ yagĩire na survivors ũguo mũtũkiriere that air nĩgetha andũ mamenye na nĩgetha thirikari mamenye pole sana nĩngũgwĩta mũtũkiriere nĩgetha andũ mamenye na waziri witũ amenye atĩ nĩgetha waziri witũ amenye na akienda ũteithio wa thibitarĩ family ĩno ndĩkagiĩke waziri nĩ ciana icio ciĩ thibitarĩ through the national government gwĩcaka na gũtarĩ family ĩno ndĩgetĩkĩrwo ĩkue mũrigo ũcio mũgerie ta national government gũteithia family icio nĩ tũramenya focus itũ nene for now ĩrarĩ kĩũndũ-inĩ gĩkĩ gĩtũthengerere no tũtiriganĩirwo atĩ ciana icio ciĩ thibitarĩ so kaindi na gĩtĩo kĩnene waziri nĩwe twakũhe responsibility yo nĩngũriganĩirwo nĩ family ya Mburu tondũ nĩ family kĩũmbe nĩkĩo wona ndahehererwo karibu pole sana kuja ũyũ ekũrĩa all the way kuma Mũiga na nĩkĩo njugire wona ndahĩtũka handũ mũkanjohera ndĩo mũndũ karibu tumpige makofi tafadhali ndamugeithia inyuothe rĩu niĩ njĩtagwo Joseph Mũrĩithi na ndageithia area MCA na MP na senator na CS witũ tongoria othe rĩu nĩ njoketie ngatho ithuĩ tumĩte kũrĩa Nyĩrĩ na rĩu mũndũ gwĩtwo Mburu rĩu ndĩaniko yake na rĩu agathikwo kũndũ gũgwĩtwo Gatarakwa rĩu ti kũrĩa Mũiga agathikwo kũrĩa Gatarakwa rĩu nĩkuo tũkamũthika rĩu twĩna family ya Mburu nĩ tondũ twĩna mũtumia wake na ena twana tũnini na ndiyo harĩa arĩ na ena twana tũnini tũratigirwo twĩ tũnini na rĩu na twĩna sister na brothers rĩu nĩngwenda marũgame tondũ nĩ tũkire nao arĩa marĩ ho rũgamai rĩu nĩ makĩhũrĩrwo rũhĩ mũtumia wa Mburu ndangĩhota kwĩyũmĩrĩria arĩ na hau thĩinĩ rĩu tũkĩrĩ o nake thank you tũmahũrĩre rũhĩ mũtungatĩri program yakwa yakinya hau na nĩ ndacokia ngatho na Ngai wa mũrathime kwa nafasi bila kupoteza wakati nitaita DCC ndiye achukulie program hapo. Asante sana. Huyo ameitwa DCC ni mimi, lakini na majina naitwa Maina, nimebatizwa nikaitwa Peter. Viongozi wa kiroho ambao wako hapa sehemu hii leo, viongozi wetu wa kiserikali tukiongozwa
na Waziri Alice, waheshimiwa wajumbe ambao wako hapa, wote ambao tunaomboleza, hamjambo. Hamjambo. Tunasema hamjambo kwa sababu ni kawaida, tunasema Mungu ni mwema kila wakati, si ndio? Tunajua mambo ni magumu, lakini tumekubaliana tujishikilie sababu Mungu anajua na Mungu bado wako. Mimi sitakuwa na mengi, ila niseme ya kwamba hata sisi kama serikali na kamati ya usalama hapa Kandara tunashukuru sana. Pia tunashukuru viongozi wa kanisa kwa sababu kila boma ambayo tumekuwa tukienda, tumekuwa tukiwakuta huko mkiongoza na mkiomba. Tunashukuru kwa sababu ya wananchi. Sehemu hii mnakubaliana tangu jambo hili litokee, serikali imekuwa katika Kandara, tukiongozwa na First Lady siku ya Jumatatu. Mkawa watu wazuri, tabia nzuri ambao ilikuwa ni ajabu. Tukafuatiwa siku ambayo ilifuata na Waziri Alice, mkawa tuko na yeye, tukaandamana na yeye, tukawakuta na mkawa watu wazuri. Tukawa na senator siku hiyo, mkawa watu wazuri. Jana hii serikali ikiongozwa na kiongozi wa wengi katika bunge, Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, akawa hapa na akaja na wageni kutoka mbalimbali. Tulikuwa na wabunge kutoka Trans Nzoia, tulikuwa na wabunge kutoka Kajiado, tulikuwa na wabunge kutoka Kisii na wabunge kutoka sehemu yetu hii ya Murang'a, na ajabu tabia ilikuwa ile ya hali ya juu. Tunawashukuru kama kamati ya usalama hapa Kandara. Kamati ya usalama ambayo ninaongea juu yake tuko nayo hapa, tuko na simameni penye muko, ndio hawa ambayo wamekuwa kinisaidia mipango ya mausalama, tukiwa na AP Commander anaitwa Joka, inua mkono. Tukiwa na OCS wa hapa Githumu, Joka Keti, anaitwa Nancy, ndio huyo. Tukiwa na Murithi Base Commander kwa sababu ya magari mengi ya wakubwa yetu wenyewe, tulikuwa tukiongozwa barabara hii na Base Commander. Tulikuwa na DCIO Florence Mutula ambaye inua mkono, umeonekana asante sana. Kwa niaba ya kamati hii ndio nawapea shukrani zangu. Hatuko na OCPD hapa, lakini tuko pamoja. Niseme kwa ruhusa ya waziri na klaji ya kwamba ground yenye tuko hapa leo panaitwa Gasharage. Gasharage iko location inaitwa Kivage. Kivage kuna chief anaitwa Monica hatujakuwa na yeye kwa muda wa mwezi 2 hapo. Na hivi jana tumefungua pay bill, tumefungua WhatsApp group kwa sababu ana mahitaji, ameugua na anahitaji 3.5, tunapoongea ndio afanyiwe surgery. So najua wengi hawajamuona, tunauliza watu wa Kivage, marafiki wetu kutoka kando, wakati ikifika tafadhali sana mtushikilie kwa sababu ya chief yetu Monica. Nimesahau officers wawili wa ngao ambao warembo hao wasimame na watokese hapa sababu tunawaonyesha saa zingine kwa sababu tunataka ku-encourage watu wasome, wasichana wasome. Waziri our ACCs mmoja ndio huyu anaitwa Purity, inua mkono. Huyo mwingine ni wa division inaitwa Kagondoine, anaitwa Rachel. So jana wakati nimepigiwa Ketini, asante sana, wakati nimepigiwa ya kwamba majority leader anakuja, nilikuwa na mpango ya kwenda Githunguri kwenda kuinstall assistant chief ambaye tumeandika juzi. Tumegawana hiyo kazi na hawa warembo wawili, wamenishikilia pande hiyo na mimi nikashikilia pande hii, na Kandara ikawa imesimama pande zote. Na washukuru sana, asanteni sana ACCs. So nilikuwa nikiongea maneno ya chief wetu, so viongozi wa kanisa
wakati tutawaita, hata sasa tunawaita kwa maombi, na wakati itafika mambo ya mfuko, tusaidiane ili tusaidie chifu wetu. Mimi sitakuwa na mengi ila hiyo peke yake, lakini niseme kwa sababu naelekea kupeana kipaza sauti kwa level nyingine. Wakati nilikuwa nimeketi pale, father amekuja hapo akaninogonesea, akaniambia na ukipeana hiyo kipaza sauti kwa hawa uwaombe hili jambo. Sitasema, najua mnajua nyinyi ni hivyo, nimeombwa hivyo. Imeeleweka, si ndio? Asante sana kwa sababu ya kuelewa kusoma ikiwa bahasha, na iko hivyo ya kwamba ile tent imeniomba niwaambie hivyo. So tuko na waheshimiwa